Ya number 2 touch dile ta thanda nga Sri Lanka gi ta gyasa niwa zi desa gi candy se gi gyasa dile de ta gyasa di na lo ne sena da do gomba sena da do sa chimbu shu je durwa gomba dile ya chije mizo gi temple of truth lagdo di kharchin lagwe lana sanje chumden de gi sem di gomba di na je do cheza ani dile ya temple of truth lagdo ine ya da gomba di gi ming une di dalada malinga wasigdo da gomba di ming une di odinde do chire shwe gomba di da gyamnge se wara chungye thangbo di koran zu kendi gi gyabo vimala dharma surya se odi gyabo di chen di tere sha shwe yi ani kongi gomba di thurak chudu nanglo la ya ani shangbar sha ta chim da dewa yuwe kecha khashi shiana rwa chim di gyaga gi gebyu gi gese chikda ani gebyu gi khala warda semo gyagar gi gebyu se de gi chen ya danda sigdu semo de gi chen ya himamala sigdu cheza khunyi gi ani chim di keyores ani langa la lagdo shoya da dinde gi nyenga yudu ani kalore semo de gi mora utayorwa uti singli ya ani chim de lukche dosin keyore sigdu ani delale ne ani di de gyabol ya phyudu sambala ani chim de khasora chi khalora pumbado jina lukche ya phyuwa odinde shidu chizangi tanda de gese de da gebe semo yigi parchi nga de gyayo dingi kyanazula tönchoba chi shweyi odinde doji ta de gombadi ani thygyundu Sri Lanka mizogi ani kalawara da chigne thygyundu ne chimdi jengel changaresha ngai tering chimba changare anga tering chiro gonda changa chunga yor lagdo de changa khai deresha ta namgyuni saga dawa da changa yoyo baresa ta saga dawa gangza changa yores ani mixeg ya dawa re na cheba chonga yora cheba chonga le ya changa shu yore sidu deljege changa shu yore ta namgyuni changa yoyo bado jiresha da di gomba de oda di khunzu gi namgyuni da mema zogi ani saga dawa gi jego choya da chidane nangbe gi tuje gi jego ri changma gomba dil chogu yore se khunzu dinde shegdo o dinde doji